Možda ide još lakše u zemlji iscrpljenoj čitavu deceniju sankcijama, ratovima, velikim prilivom stanovništva, izbjeglicama. U takvoj zemlji lako je moguće u svim njenim sredinama naći kandidate koji će za nešto da pristati na razne sporazume sa njihovim donosiocima. Pa i na sporazum sa samim sobom. Ubedit će i sebe da promjena u njihovom mišljenju i ponašanju nije kupljena, nije plaćena, već stečena prosuđivanjem. To je već viđena, ali nažalost praksa izložena opasnosti zaborava. Nikada izdajnici domovine nisu sebe smatrali izdajnicima. Svi odreda su verovali da je saradnja sa potencijalnim ili tekućim okupatorima izraz jednog racionalnog, pametnog, tako reći vizionarskog shvatanja interesa malog i siromašnog naroda pred nasiljem koji dolazi od većeg, jačeg, moćnijeg. Ni turske, ni austro-ugarske, ni fašističke, ni nacističke ulizice nisu mislili za sebe da su izdajnici, već da su pametni ljudi koji znaju da je interes naroda da preživi, pa makar čučeći u skute strane vlasti, umjesto da se rve i ratuje svakim od sebe.